Inselmulkom, illum għanna program esklusiv tista' tgħid magħna għandna persuna Mirjam Kassar li ħadd irrakkontanna mill-esperjenza tagħha minn dak kollu li għaddiet u minn dak kollu li għadha għaddejja minnu. Għaldaqstant ngħaddu mill-ewwel għas-suġġett. Insellimlek Mirjam, grazzi ħafna li qiegħda magħna llum. Sabiex jifmu eżattament x'ġara u l-każ tiegħek x'inhu, forsi tgħidilna Mirjam Kassar il-ħajja tagħha kif kienet qabel. Ferħana, healthy, mur xogħol, ħobb ix-xogħol, nagħlem. Kont persuna attiva u sportiva u x'hekk. Ja, kont nimxi, mur nom, nikol tajjeb, noħroġ. I mean, I had quite a normal life, you know, intaqma tfal, etc. Iżda mbagħad ġara. Daqqa waħda ma nafx meta eżattament. Naħseb sena u il-fuq minn sena ilu, sena u xi ħaġa. Tejt inħoss ċertu affarijiet strambi f'ġismi, toqol ġo saqajja, toqol ġo l-extremities ta' ġismi. Infatti waqajt, ksirt siqi, għamilt tleġimat ma naħdimx, u mbagħad rġajt waqajt fuq dari. Mbagħad bdejt speċi at the end of the year ġiħ ta' zaqqiet, ġifiri, at the end ta' 2021. Kelli infezzjoni, UTI, ħadd antibiotics, rġajt kelli żewġ infections oħrajn, herpes zoster, imrat wara ukoll xi virus. Tisu kien segwenti, toħroġ minn ħaġa u tidħol foħra. Iva, u bat ħadd l-antibiotics ma qablux miegħi u minn dik nhar l-hemm kelli problemi bis-stonku, change in bowel habits, immur toilet ħafna, ġifieri too much, ġifieri. Fej qabel dan l-affarijiet qatt ma kelli dan l-affarijiet. U mbagħad, you know, mortant gastroenterologist biex inkun nafx għalfejn ġali hekk, you know, minn qal antjetà, ħadd opinjoni oħra, għalli, you know, biex nagħmel kolonoskopi, endoskopi, u għax mortant ħadd ieħor ħalli ħedan ma nafx ġifieri. Għalli inti m'intix priorità. Qedlu ma dak il-ħin kien naħseb xi Ġunju already. Kont ċajli xi 3 xhur 4 xhur kind of immortal li tafrik, you know, kull ma nikol speċi ma nżomm xejn. U bdejt nitlef il-pis. Bdejt ħossni mhux sikti. Xi ħaġa mhux posta. Iva. Ħajmin, u bdejt nibża speċi u għajmina, you know, għalli inti mhux priority. So, ma ddefinixxix xi tkun priority. Għax bess minix cancer patient, għax kont għamilt virtual colonoscopy, ma der xej, ta' barra minnaw, allura għalli minix priority. U fl-istess ħin bqajt ħażina, you know? U kellek appuntament mbagħad. Mhux miegħu, għax imbagħad qed you know, I mean, ma nafx l-opinjoni tiegħu dan kif kienet jew whatever. Mort ħadd parir mingħand tabib għalli mur privatament. U you know, u mort privatament ukoll biex nagħmel endoskopi, kolonoskopi. Kien hemm xi affarijiet, inflammations, etc. U der li kolli kelli H. pylori, ħadd antibiotics oħrajn, u bqajt għaddejja. U mbagħad spiċċajt, in the meantime kont qed nagħmel ħafna testijiet tad-demm, stool test. Kemm privat u kemm mater dei qed ngħidu x'hekk. Ja, iva biex nara you know, kif ħanoħroġ minnha di, you know. U niftakar fis-sajf li kelli dry eyes, bdejt inħoss nixfa, kien l-aptit li nixrob speċi ma kienx normali. U, you know, bdejt nħoss ħafna nixfa fis-sajf, kont inħobb is-sajf, I couldn't stand the sun anymore. Bdejt nħoss kelli rashes u affarijiet bħal dawn. Tibdil sħiħ tista' tgħid. X'inhi tibdil sħiħ. U bdejt naħseb li qisu xi ħaġa tattakkani minn ġewwa. You know, testijiet ma jraw xejn. Mortant, you know, ħabibti għatni morant nutritionist, you know, ħadd il-parir tagħha. No change whatsoever, things got worse. You know, ma nafx, bid-demmijiet bdew juru ċertu affarijiet, you know, għandi biċċa ħażina lem, biċċa ħażina lawn, but nothing kind of li it-tobba li għadu allarmanti, you know. U rejtom ukoll il-nutritionist, għalt li, you know, dik kienet nutritionist, ġifieri mhux tabiba, but
rajt il-testijiet kollha għalt li sa Ġunju kont okay, għalt li you had perfect bloods and perfect, għalt li minn Ġunju lem Things changed. Jider jimmarka li hemm xi ħaġa. Things were changing. Eżatt. Ġifieri ħareġ fit-testijiet li minn Ġunju lem m'għadhomx l-istess. U meta ngħid it-tobba feċi listen, hawnhekk le toqgħod tixtieq każ, U meta t-tobba pereżempju ngħidu tmur għandhom jistaqsuk forsi minn xiex jista' jkun beda dan kollu. Beda jgħidu li ansjetà, ma kontx ansjuża qabel. Ġifieri dawet jgħidu ansjetà f'daqqa waħda Mirjam. Ma kontx ansjuża at all. I was living a happy life, ġifieri I was okay, Ma meta bdejt narani, mor il-toilet, kull ma nikol, a change in bowel habits, changing in my appetite, changing... Bil-forsa bdek l-ansjetà mbagħad meta tara. Psikologista qalt li it's only normal li meta ma tafx għandek ħad toqgħod tinkwita. It's not the other way around, it's like the chicken and the egg, what came first, Allura, to the point where I'm seeing myself deteriorate. U bdejt imur l-isptar, iżommu l-isptar. Tidħol b'emerġenza jiġifieri tkun moġuwa jew. Iva. Ma nafx naħseb tħalt xi 7 jew 8 darbit patient. Imbagħad imur l-emerġenza, ma nista' nagħmlu lek xejn għax il-parameters ikunu all right. Okay, vera qalbi għadha tek u hekk, imma to the point where għandi nixfa kbira, my whole skin is all dry. My nose is dry, my sinuses are dry, my mouth is dry, everything is dry. And when I eat and drink, I feel cold, my fat is like dissolving. I've got some tests which shows that, like I'm losing fat. Tobba m'għamilux jammettu li I'm losing fat, but I am. It says so in my results recently. Stess, tħossok, u jekk inti taqbad il-ġilda tiegħek tistaqbadha tollija minn fuq u tinduna li hey, something isn't right. Filli kont marra b'sakti sabiħ soda u filli ġejt isni qed nitmermer. It's like something is drying me up from the inside out. From the inside out. U kieku kelli ngħidlek kien hemm xi ħaġa li taħseb li inti seta twaslet għal dan it-tibdil ġol ġisem, kien hemm xi episodju forsi li kulħadd ikollu affarijiet. I mean, life isn't easy for anybody. Imma forsi kien hemm xi jinnaf x'intervent jew xi ħadd xi mediċina jew xi ħaġa. Well, meta I follow the doctor's orders all the time, and reluctantly ma xtaqx nieħu l-anti-anxieties. Meta ħadthom ġejtar. U meta ċertu tabib qed listen ġejtar, beta jirrabja miegħi, mela ma nistax ngħidlek iktar bla bla bla. Kelli rashes, kelli nixfa ġaħalqi, ma ġejtx għall-aħjar waqqafthom. Wara 6 ġimgħat waqqafthom għax qed listen I'm not getting better. Ħaw waqfek daqsxejn, ġifieri kieku kellna mmorru lura u ngħidu inti kellek healthy life, kont attiva, kont sportiva, kont tikol tajjeb. Doesn't make sense. Eżatt, imma x'kien hemm taħseb inti ġifieri mbagħad wara dan kollu, kien hemm xi ħaġa li ġrat ġo ħajtek u mbagħad bdejt tara dawn l-effetti? Kien hemm xi I mean, ovvjament l-esperjenza ta' COVID ma kienet sabiħa l-ħadd, filli qed noħorġu. Inti ħadd il-COVID? Le, ma jidirlix li, ma nafx kemm il-test ħadd il-star biex għax meta tidħol pazjent irid jagħmlu l-COVID test, ma nafx kemm il-darba is-swab għamilt. Imma so to my knowledge qatt ma kelli COVID. To my knowledge issa ma nafx. Il-vaċċin żgur ħadd 2 AstraZeneca u ħadd il-Pfizer. We were pressured to take it, obviously. Jiena niftakar speċi ma nixtieqx nwaħħal fil-vaċċin. Imma qalbi ħabbretni, please don't take it. Meta kull darba li mmur noħodha nibki. It's like qalbek tħobbrek toħodix. Imma I follow orders. I wanted to follow orders. I wanted to be compliant. I wanted to not get anybody sick. I didn't want, kieku kienet niġġiżni kuxjenza kieku naf li jiena I would get someone sick. I work with young people. Ma ħassejtek xorta komda? Le, ma ħassejtniex komda, but I did it anyway. You did it anyway. U kieku kelli ngħidlek ma nafx dan beda daw l-effetti, daw is-sintomi li qed nistemmu issa. Ma nafx jista' jkun. Qabel jew wara? Le mhux qabel. Mhux qabel. Ma kontx ħelti. Okay. U mbagħad isu wara ma nafx. Ma nafx. I mean, mhux iwaqqal fil-dak. Eżatt. It seems to me like something is attacking my body. It's like my body is trying to fight and something is attacking me. Ħadd sissa, well, hemm xi tliet tobba qalu li jista' jkollok
jista' jkun għandek dil kondizzjoni. Infatti edha taħt speċjalista li kont għand ieħor u libt għand ħadd ieħor speċi, rheumatologist u għadhom għaddejn bit-testijiet. Yes, of course. U għandi testijiet coming up, imma l-affarijiet qed jiggravaw. I mean, I can't eat and drink properly without feeling really weird symptoms. Ġifieri, my skin gets cold, I get a bloody nose, or isu wiċċi kollu lasktu, isu my body is like all. Ma nafs, maxi, you know? Minix naħosni f'sikti, minix jina bnidma, I'm a strong person, but I'm worn out. Għas nista nieħu nifs fil-lejl, joħroġ id-dem minn ġo imniħri, għas nista nħossu mniħri. Immaġina li inti t-tobbattilhom dan kollu, mux hekk. Għaddi kif imur l-emerġenza, you know? Għaddi kif imur il-poliklinik. Għaddi xie diname, what do you expect of me? Għattela, go, you know, it's like, just because I'm not looking my best and I'm not feeling my best, you know, but I still need. Tħoss li hemm xi ħaġa tiġi investigata biex tara dan kollu x'inhu. X'filli kont nider mod b'saqti, filli f'daqqa waħda, you know, bdejt deteriorate ġifieri at a rapid rate, which doesn't make sense. It doesn't make sense to me. Fatti tabib minnhom għalli inti da kollu beda wara vaccines, għatlu staqsini ju, tabib, musan semmi minu, imma u dan irrifera għal marda partikolari u żewġ, you know, u ħadd opinjoni oħra u they're pointing to this kind of disease or syndrome, but irrid nistenna biex nagħmel testijiet. Imma qed ngħidlek I'm really at the edge għax ma niflaħx iktar. That's good. I mean, from top to, it's something minn ngħidu systemic, qed tattakkani minn fuq is-isfel. U iktar ma jgħaddi żmien iktar qed tħoss l-effett tagħha. Ma nista' vera, anke biex niġi biex nagħmel intervista. Le, eżatt, nistgħu veru kienet. I feel so bad. I just want to know what's going on and if there's a cure. I mean, xi kultant ngħid if this is the end of my life, well, I'll have to accept it. I don't want it to be. Ma kulħadd ikun jixtieq ikun jaf għal is-saħħa tiegħu. Immaġina jkollok xi ħaġa qed tieklok minn ġewwa, tnixfek minn ġewwa minn barra, ma tkunx taf x'inhi. Jiena bniedma soda, imma I need help right away biex inkun naf x'hemm. What is it? Mela, ħanieħdu telefonata ta' ħabib tiegħek fejn dan dejjem wara s-sapport tiegħu u Mario ċempillu biex aħna wkoll jispjega min-naħa tiegħu jismu Rej, insellmulu minn hawnhekk u grazzi anke tal-ħin tiegħu biex forsi jgħidilna wkoll rigward din l-istorja ta' Miriam. Forsi tista' tgħaddi il-telefonata Mario. Mela, qed nitkellmu dwar Miriam Kassar, ħabiba tiegħi. Mela, jiena ġejt involut fil-biċċa xogħol ta' Miriam meta f'xi żmien is-sena għaddiet ma nistax niftakar ix-xahar eżatt. Tittelha post fuq il-Facebook page tagħha fejn qalet li hi kienet qiegħda l-isptar Mater Dei u biex dawk li qed jaqraw dik il-post jġibura xi ikel għax l-ikel ma kienx tajjeb. Jiena ċempiltilhom u staqsik għalfejn kienet hemmhekk u spjegat li fuq x'kien il-każ. L-lider dak iż-żmien ma kienx l-ewwel darba li daħlet l-isptar fuq il-kundizzjoni tagħha. Da bażikament il-kundizzjoni li għandha hija li ġismha f'daqqa waħda beda jiddeterjora. Fi telef il-muskulatura tiegħu, orrajt hi ma tistax tixrob, ma tistax tixrob fil-waqt li in-nies tas-saħħa jgħidulek li kull persuna għandu bżonn bejn litru u nofs u 6 litri ilma kuljum. Jiraqqas kikla tal-kafè ma tista' tixrob. Għax il-dardara jemmena l ta' ħarsijiet, u barra minn hekk jiġifieri jkollha tmur it-toilet frekwentament. U per konsegwenza titlef il-fluids mill-ġisem u tkun dehydrated. L-istess ħaġa għal-ikel. Ma tistax tiekol ikla kif niklu kif jikol persuna normali. Ġilgidmet kollox u daqshekk ċaw. Right, jinżel kollox ġew water closet.
Jina minn żmien nakkumpanja, żmien għamilt xogħli ġifieri nakkumpanja għand ħafna tobba li marret għandhom professuri u speċjalisti. Mater Dei. Right, Mater Dei jagħmlu l-istess range ta' testijiet għax għandhom SOP li t-tobba meta jkollhom ċerti kondizzjonijiet li jagħmluhom. Right, biss daw jagħmlu t-testijiet tad-demm, testijiet tad-demm joħoldu għajli. Biss hekk persuna ħares li għad persuna. Right, jinduna that not everything is in order. Her body is not what it should be. U da minkejja l-era tagħha. Miriam kienet tiġri, right, road runs u kollox, fi suppost il-ġerem tagħha għandu ċertu muskolatura li jien m'għandix. Il-xaħam qed jevapora u wieħed sera anki idea induna li l-muskoli qegħdin flebi, very flebi. U kull darba ġifieri testijiet fuq testijiet u daw it-testijiet ma jirriżultaw xejn. Biss ma tiflaħx, ma tħossix qiegħda f'posta l-ebda mod. U mhux kif qalu ċerti tobba, it's all the fruit of anxiety. Għandi nies jgħajbatu bl-ansjeta minħabba problem fuq il-post tax-xogħol. Ma nxtorbux ġisimhom kif fil-fatt inxtorb ta' Mirjam. Sfid il-biċċa xogħol ilha għaddejja, għalet m'hemm xejn li jisir tagħmel m'għamlitx nefqet patrimonju ta' flus biex iżżur tobba u professuri u speċjalisti. Sewwa kultant joħroġ xi ħaġa which is not in order. U fil-fatt she's now getting very desperate. Aw kieku kont jien fil-pożizzjoni tagħha naħseb kont inħossni l-istess ħaġa. Minn dasik. She's not getting any better. All right. Kull persuna she needs support. Big support. Fil-fatt sirt naf reċentement li qed jaħdmu biex jagħmlu eżami tal-fwied, meta jisir l-eżami ma nafux. But xejdu hemm bżonn li jsir malajr. Jiena fi żmien is-sajf li għadha kont ktibt personalment fuq il-Facebook page tiegħu lil Dr. Fern. Dr. Fern nafu ġifieri fil-passat. Kien kitib lura għalli ħan indaga. Ma there was no feedback. Ma nipretendix Dr. Fern kien sejru fil-każ personalment. Naħseb għandu ħafna Dr. Fern mhux jaħseb fuq is-saħħa ta' Malta. Biss li jiġi xi ħadd delegat u li dat-delegat jagħmel kuntatt magħha. Right, hija l-inqas ħaġa li wieħed jistenna. Anki għas-serħan il-moħħ tal-persuna konċernata. Bażikament it-sitt. Kull għajna ġistaw ta'atwa, kun apprezzat. Nsellimlek. Ciao, bye. Mela, mek smajna il-ħabib tiegħek Ray fej jirrakkonta tajjeb fis-sens dak kollu li smajna min-naħa tiegħek. Dan qed jgħid jafek li inti mara b'saħħtek, kif spjegaj tajjeb inti u kif kieku kienet ansjeta naħseb jien ukoll anke fl-opinjoni tiegħi meta inti tara riżultati u kundizzjonijiet li kellek tingħata wkoll antibiotics. Mek ma naħsibx li f'każ ansjeta jagħtu antibiotics, jiġifieri kien hemm kundizzjonijiet. Anti-anxiety jagħtu. U provide darba darbtej. Imma kellek episodji fejn inti mrat li kellek bżonn l-antibiotics, jiġifieri mhux l-ansjeta. Żgur l-antibiotics fil-bidu ta' I had a lot of viral infections, waħda wara l-oħra. Li ma jiġux ikkaġunati mill-ansjeta, jiġifieri xi ħaġa. Ma jidhirlix, it's like filli qiegħda b'saħħti filli ħadd nibda nimrat. Qatt ma kont mara marida f'ħajti. I mean, there's a big change. It's like day to night, U mhux każ
ta' anorexia fejn ma nixtieqx qed nagħmel xi protesta jew jien nixtieq niekol anzi qed ngħid għal min jiekol u jixrob. Nixtieq imma meta niekol u nixrob it's like my body turns cold at night. Weird things start to happen to my body, you know. Bħalissa ħalqi niexef u xiftejn ix-xfin, wiċċi niexef, nieħi niexef, kollox niexef. You know, il-ġisem qed jgħid għandu bżonn something is being nutrienti li good. It's like all the nutrients are being denied to my body, you know, not because I don't want them, because I want to eat and drink properly, but something's attacking my body. Yeah, ma nafxiex. I mean, u dan l-aħħar kien hemm affarijiet li ma jidrux tajbin. I have a cyst in my pancreas, you know, which I have to, you know, għamilna test tal-liver u di ħarġet coincidentally. Xtaqt għamlu qabel tabib jinsista le, ma jiena ma nixtieqx nistenna. First of all, ili 5 xhur ma mmur ix-xogħol. Qed nimmissja x-xogħol. Nixtieq infiq ħanu ġemmur li xogħol ħajkolli l-ħajja tiegħi. It's like my life has been destroyed. You know, I'm running out of money. Ma nafx għada pitada meta ħajwafqu lil paga. Dik qed tinkwitani ħafna. So, I cannot wait. Infaqt ħafna spejjeż jien, you know? Okay, screw the money. It's all about, you know, health comes first, but I want to know what's going on. Ħalli jiena, if there's a possible cure or whatever, I mean, I want to put a name to this so that at least I know where I'm going, you know? I mean, this is like I'm fighting something which is a question mark. And that, of course, is causing me stress. Of course, by now, anybody would. Kif qalu, mirani kif jiena daqshekk saħti. U ma din l-ebda forma ta' support. Imma taf li għedha emmek eżistenti u inti tkun taf x'inhi biex għall-inqas forsi jekk hemm il-kura tagħha tibda dik il-kura biex inti terġa' tieħu l-ħajja tiegħek. Għalija, you know, anka ġurnata 2-3 ġimgħa wisq għax qed mhux qed norqod bil-lejl. Testijiet pereżempju hemm xi ħaġa fuq il-liver ukoll li ħassir, però mhux qed ikollok il-protokoll hija li tagħmilha sena wara. Imma jekk qed tkolli dal-problemi, jista' jkun u tqajt ma' tabib fil-emerġenza li qalli meta trid ejja kellimni, he's like following my case, you know? Bissiru miet kondizzjoni ta' IPMN. I have IPMN, a cyst in my liver, which could become cancerous. U bissieri, he died of pancreatic cancer, so it's in the back of my head, you know, it's like I worry. Alright, dik il-fazi mill-ħajja tiegħek ukoll jisa aktar anqal ma nix naħseb ħażin. Kulħadd. Ma nix naħseb ħażin. Naħseb li għaddi minna kulħadd min ikollu fil-familja tiegħu ċirkostanzi bħal daw. Ġifieri naħseb li hija normali li persuna ikollha biża' speċjalment jekk ikun hemm każijiet ta' kanser jew affarijiet episodji li fil-fatt anke t-tobba stess jistaqsu meta jkunu inti tmur għandhom jgħidulek kif kienx hemm xi episodji ta' cancers fil-familja ġifieri. Yeah, of course. Mingħajr ma trid inti ħatibda taħseb. Di sirt naf biha coincidentally għax inti sirt naf biha dal-ħaġa meta inti tagħmel scan ta' xi ħaġa oħra fatti għamlu scan tal-liver minħabba l-liver enzymes tiegħi u lew mola s-sema. You know, tabib personality għalli mux għat joġobni. Ġifiri bħala riżultati għat Of course, li ma fajt ħżina. Le, mux ġast, le, u mux għalek għed najt. Ġifiri għat jindika li jem xaħġa fil-ġisem li mux għed taħdem sew, ħanajdu Iva, Iva. Rej semma u kolli anka bat messaċ fuq il-page ta' Dr. Fern, kien hemm xi risposta minn dak iż-żmien. Qatt ma ċempilli ħadd. Qatt ma ċempillek ħadd. I mean, meta għamilt il-post fuq Facebook milux u intkom battu li messaġġ, dak il-ħin ċempilli xi ħadd ta' customer care. Għax I was saying I'm going to go to the media because ma nistax ikun. Ngħix ġurnata oħra hekk. You know, I can't sleep at night, blood is coming out from my nose, from my throat, I'm not able to eat, I want to eat and drink. Just min nixef minn fuq s-sisfel, minn ġewa minn barra. This is not sustainable. You know, I mean... Inti s-sekettejx il-ħajja kull sekonda. Yeah, ma nafx qed jiġri. Tistenna risposta għal dan kollu, ġifiri. Ġifiri kemm jista' jkun li għandi nagħmel xi testijiet nagħmilhom malajr. Mhux għax jiena nixtieq inqabbes il-ħadd ieħor, imma tħoss li s-saħħa qed tmur lura kull sekonda tista' tgħid u qed tħoss il-ħtieġa li għandek bżonn li xi ħadd b'xi mod jagħmel li hemm bżonn biex inti
tkun taf għall-inqas dil-ħaġa minn fejn ġiet u iktar mhux minn fejn ġiet imma x'jista' jsir minn issa l-qudiem. I mean, of course, u fejn qatt qabel ma mort l-isptar, mort l-isptar xi sebgħat minn darbit, emerġenza ma nafx kemm iktar pereżempju l-history tiegħi fi 2020-21 rari, just normal check-ups. 2022, end of 21, 2022. Oh my God. U rrit ngħid, I mean, hemm ħafna tobba tajbin. U kien hemm min jipprova jgħinni. I mean, napprezza ħafna imma I need things quick because ma niflaħx iktar. Mela, fuq l-appell tiegħek inkompli minn naħa tiegħi wkoll nittamaw ħafna li l-awtoritajiet ikkonċernati u dawk kollha li fil-possibilità tagħhom jistgħu jgħinu b'xi mod il-Mirjam sabiex din forsi terġa' tikseb il-ħajja tagħha lura tal-inqas hemm tkun tista' tiekol tixrob u bil-mod terġa' tirpilja u tibda tmur għax-xogħol kif qalet tajjeb tixtieq li terġa' tikseb ħajjita lura, però sakemm ma jkunux jafu minn xiex u x'ikkaġuna dan kollu, Mirjam kull sekonda ta' ħajjita hemm il-biża' li tista' anke saħansitra forsi ma tafx kif ħadd tispiċċa. Ġifieri naħseb huwa każ fil-fema tiegħi l-opinjoni tiegħi huwa li jiġi priorità, da mhux qed ngħidu ġimgħatejn imma għaddiet kważi sena. Il-fuq minn sena. Il-fuq minn sena, ġifieri naħseb wasal fl-istadju li minnu konċernat jara x'jista' jagħmel min naħa tiegħu sabiex inti tibqa' jiġi investigat il-każ tiegħek kemm jista' jkun sabiex tissolva din is-sitwazzjoni. Ukoll ta' żewġ irġiel, ġivnotti, ma nixtieqx imut, ovvjament. Nħobbhom ħafna, ma nixtiequx jarawni hekk. Nittamaw li anke forsi jkun hemm midja żoħra li jagħtu l-opportunità lil Mirjam sabiex il-vuċi tagħha tinstema' wkoll hemm barra, sabiex il-luġieħ tagħha jinstema' wkoll hemm barra, ikun hemm kompassjoni ma' din il-mara li kull ma tixtiequ li tgħix ħajja. Din hija naħseb ix-xewqa ta' kull bniedem li jgħid fid-dinja ma qed titlob xejn ħlief li tixtieq tgħix il-ħajja tagħha bil-mod li kienet tgħix qabel ma ġara dan kollu. Ġifieri mhux qed titlob xejn ta' barra minn hawn. Però naħseb li anke bħala pajjiż, bħala aħna ngħidu li wieħed mill-aqwa li hawn fl-Ewropa fejn jidħol qasam mediku, naħseb huwa xieraq li la darba tnejdu li aħna għandna l-pajjiż avvanzat anke fit-teknoloġija u fejn tidħol bażi ta' xjenza, naħseb huwa każ bħal dan fejn nistgħu nutilizzaw dawk l-affarijiet il-makkinarji kollha bit-teknoloġija kollha li għandna sabiex ninvestigaw aħjar u din il-persuna jkollha l-ħajja tagħha li terġa' tiġi għan-normal. Jiġifieri mhux qed nitolbu affarijiet kbar imma Mirjam kull ma titlob huwa li jkollha ħajjita lura u li xi ħadd jagħmel dan kollu possibbli. Ma nafx hekk tixtieq iżżid xi ħaġa minn naħa tiegħek, Mirjam. That's all really. I mean, nittamaw. Għandek Għandek raġun, nittamaw li l-messaġġ joħroġ ħareġ hemm barra, mal darb'oħra nappella l-medja oħrajn sabiex jagħtu każ ukoll u forsi anke jikkuntattjaw lil Mirjam u jagħmlu l-intervisti biex aħna bħala medja nagħmlu x-xogħol tagħna biex inwasslu messaġġ għal dawn in-nies li kif rajna imnalla kien hemm support li Mirjam kitbet fuq Facebook sabiex tipprova tiġbed l-attenzjoni temm barra, aħna tajna l-opportunità l Mirjam nittama li intom medias qed nagħmel appell minn hawnhekk tagħmlu l-istess bħalna ħalli din l-istorja tibqa' toħroġ hemm barra sakemm Mirjam ikollha risposta għal dan kollu. Dak kollox minn naħa tiegħi, insellem il kulħadd u grazzi tal-li segwejtuna.